Matur susema majang ring pengetar acara. Anduk galah sane becik puniki kapicayang ring titiang. Dosen pengampu sane wangiang titiang. Miwah para semeton sane tresna sehen titiang. Sedurung titiang matur, lugrayang titiang ngaturang pangastuti. Melarapan antuk panganjali umat. Om Swastiastu. Titiang Nikomang Recani NIM 211 205 1011. Kapengajeng ngiring irage sareng sami ngaturang pangayu bagya ring ide Sangyang Widiwasa santukan ide irage sareng sami kapicayang kerahayuan kerahajengan sekadi mangkin. Para semeton sareng sami ring patemon sane mangkin titiang jagima pidarte sane memurda ngerajegang budaya Bali. Bali sampun keloktah ring dura negara. Santukan adat budayane sampun pinih becik lan asri. Lianan ring punika Bali makehan penduduknyane nganut agama Hindu. Duaning punika masyarakat Hindu Bali madue makeh pura. Dosen pengampu miwah semeton sane wangyang titiang. Kawentanan Pulau Baline Pinaka pulau wisata budaya sane sampun keloktah doh ngantos ke dura negara. Sampun sami uning tur wikan. Punika sami ngawinan jagat Baline kaparinama oleh janane Pulau Seribu Pura, Pulau Dewata, Pulau Surga, utawi The Last Paradise. Napi sane ngawinan Pulau Baline kaparinama asapunika. Sane ngawinan Pulau Baline kaparinama asapunika tur kasenengin oleh para jenana boyo jetios. Punika santukan keasrian palemahan Pulau Baline. Katuku malih antuk seni lan budaya Bali. Mawinan asapunika irage sareng sami patut ngerajegang budaya Bali. Mangde budaya Baline tetap asri lan lestari. Sile sinunggil sane kaanggen nguratang tur ngewerdiang seni budaya inggih punika wantah basa Bali, tetabuhan lan tetarian druene sane pinaka tetamian utawi warisan saking leluhur Bali. Pinaka ngawinang iraga patut bangga dados generasi penerus Bali. Pinunas titiang mangdene budaya Baline nenten rusak tur punah. Yening ten iraga sane nglestariang tur ngerajegang sira malih iraga sekadi jatme Bali patut ngerajegang budaya Bali. Melarapan antuk melajahin basa Bali, melajahin tetabuhan, miwah melajahin tetarian. Yening iraga dados jatme Bali, sampun sareng ngerajegang budaya Bali. Semeton sane tiosan lakar nutin tur sareng ngerajegang budaya Bali. Yening sekadi titiang kuliah ring Universitas Pendidikan Ganesha sane megenah ring Singaraja
Titiang ngerereh program studi pendidikan bahasa Bali. Tetujuan titiang ngerereh prodi punika boyo jetios. Titiang jagi sareng ngerajegang tur ngelestariang budaya Baline apang tetep ajak lan lestari. Idedane miwah semeton sami sane banget kusumayang titiang. Kadi asapunika titiang presida matur atur ring galahe sane becik puniki. Mogi-mogi wenten pikenohipun. Ring wasananing atur banget titiang ngelusur geng rene sinampura. Pet wenten atur titiang sane nenten munggah ring arse. Matur suksema antuk ring uratian idedane sinamian. Pinaka penguntat puputang titiang antuk parama santi. Om Santi 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 Om.